kita suruh malu fali ya hanes channel Lolalina Freitas. Harus espera kata kawan suruh ita bot sirah kondisi na bediak dan ita fiar kata maromak negra sononya bien sanafatin ham tu ita hotu. I kari ki hamaluk balu ne bemak ho kondisi saudi ne beladun dia. Espera kata kita bot sirah lah haluha atau su intervensi maromak niang atau ita bot sirah bel hetan isi dia. I kita haluha ba konsulta iha hospital kaiha sentro saudi sirah ne bemak pesi kita bot sirah. Yak maluk sirah hotu iha itana oportunidade hasuru malu hiniang Hau Hakarak kuliah kona ba hau experiência moras pensa hau hahu ajuda hau mama atau hakiak animal diulu Fahi nomos bibi. Tamba saya mak Hau Hakarak Fahi hau experiência dane. Tamba dalam rumah wainhira labarik Sira. Hasoro dificuldade oin Sira laiha ona vontade atau sekolah. Sira hanuin katak Sira koleliu. Ejampu Sira tengki ba fansa san. Sira ajuda ni mama ho papa tu fohang Fahi. Nomos toma tamba animal Sira nebema karik ni inang aman hakiak. Mai be mos dalam rumah inang aman mos precisa atenção karik Sira kikuang liu precisa toma tamo sidene tamba dalam rumah ihala barik balung nebema ko Sira ne temperament nebe diferente. Sira wainhira inang aman haruka Sira bebe. Dalam rumah Sira sente kata kidane dificuldade basira atau pele continua Sira ne estudo. Também idane makinang aman Sira mos precisa for atenção idane. Mai be ba família Sira ne be mak exemplo ninia aman mate hanesan haune historia wainhira hau sekikuan haune papalai hauna antau hau ne mama tem que esforço maka satu sustentar ne moras hanesan ita bot Sira hare ona iha haune video dahulu ne be mak hau kuliah kona ba oisa haulah haune mama bahilikan. Atau bela hatene dia klutan continua na fatin his channel idane to video nere mata. Iha oportunidade ini yang Hau Hakarak share haunia experiência moras. Iha momento ne ba iha tinan rehun idade sia walu nulu resing hitu wainhira hau tu reha este kelas 2. Iha momento ida haunia alin hahu moras. Iha momento ne bemak haunia alin hahu moras. Ne situação ida ne bemak dificuldade bot bahau ne mama hakiat. O satu ne bel continua servisu de sustentame nia umalaran. O insania tu tau matamba animal ne be ami hakiak. O satu ne bele hanesan exemplo hanesan tau matamba animal Sira ne be ami iha. Nomos yang satu ne bele tau matamba bibi ka animal Sira ne be makami hakiak. Antang hahu momento ne ba hau ni mama hahu hanorin unsa hau makteng kita matamba iha Ami Nia animal ne be ami hakiak sampai ha momento ne ba ne hau ne mama mesa ko hau ne alin kikuan ida. Hau ne alin hahu moras. Antang Nia Loron teng kita matamba hau ne alin. Antang hau iha servisu ida hau ba sekolah iha parte dader antang hau fila hau teng kita matamba animal ne be makiha. Antang Loron hau alin de hau bakuru be i alin de hau tengki prepara hahan bahau ne alin nebe moras i nomos alin de hau Fahi ne hahan Loron dalam rumah hau tengki lau hau ne kolega Sira ami bailaran ba buka Fahi ne hahan kabatos buka Fahi ne hahan hau musia kenari da tu tau matamba ami ne bibi ami habibi inan idade ami ne bibi dene ne uluk haune papa mak fo bahau wainhira amine bibi hahoris haune papa hakiak indika bibi dane bahau i loron hau mak tengki tau matamba bibi dane dalam rumah hau dadersan hau tengki hau bakurbe hau takeras ninia hahan wainhira iha parte lorai quando hau ami bakurbe hau takeras ninia hahan sa aitahan lori mai fone iha parte dader wainhira hau sekolah fila hau pakai sifali hadut ka iha hantar tos mamuk Sira para depois nia belehan hahan dut ya neba to iha tempo ida momento neba sela sale Loron feriado ida tamba nema hau lori amine bibi ne parte da der sandet hau lori bakesione he tos ida tos mamuk ida depois hau mai fale uma halo servisu umaniang ane samba fai batar depois prepara hau nia alin nia hahan hau ni alin nebe moras ni hahan nomos hau kosmos hau ni alin para hau ni mama hanesan ba halo servisu selo iha parte lorai de repente iha tia ida bolu hau ni mama dian rola ni mama imi nia bibi ne kanya Matan ya ain
Antang hau nia mama começa bolona hau tamba ohin hau mak pakesi Ami Nia bibi ne. E depois hau nia mama bolu hau husu hau. Ohin bibi ne okesi ne be antang hau tetelian no okesi tos mamu kida ne be mak hau hatudu hau hanesan hatete tos ne tamba husi Ami Nia uma ne be ami hela batosi dene quase hanesan kilometro ida. Antang he momento ne ba hau nia mama hatete dian antang otenki bahare. E depois hau bahare Ami Nia bibi hau hare hau fodaklos. Tamba hau hare Ami Nia bibi ne hansaran sai baraklos pus ni hakilar me hansane mes maka'as los hanesan itan sa kompara ho emakari hanesan te Nia haleri. Antang hau sente hanesan hau triste los hau ak bisik babibi ne hau ak Nia hau mustani soto dala ida. E hau esforço atu kos bibi ne fila bauma. May bet tamba bibi ne bot liu hau foi neste kelas 2 ita bot sila komprene ema kuno neste kelas 2 ho idade tinang walu ne win satu ne bel kos bibi inang ida ne bema kebetulan bibi ne hanesang ihana kabung laran hanesang iha oang ona. Antau ne difícil atu hau hitam ne bibi. Antau depois hau tanis hau stress tamba ema Ami Nia bibi ne idade hau stress hau basilu aidak ne tahan antu mai taka bibi ne par depois hau bel fila fali bau ma fuaten hau ne mama hodi kosa ne ali par hau ne mama mak mai ta bot sir haten sira maka acontece tamba hau kalau nervoso depois hau stress hau basilu ai tahan ne hau naran saruntu silu arbiru de ikus mai bani tata los hau ya hau ne limang los idane hau hak pora kau tanis sakila dale datan tamba hau hanesan nervoso los tamba em ta Ami Nia bibi depois bani tatatan hau tensão sai hau tanis sakila hau ne stress tamba tos ne mamuk iha momento ne bane laos tempo hanesan ema sabatar ka botruma ne bemang sila kuda karik idane ema bele oho tambahan ema nia sasang iha tos laran mebe idane la iha ema nia tos ne mamuk buat tidak lah iha may be emang tahu ne bibi hau mustahaten semak tahu ne bibi depois hau consegue duni poti ai tahan barak ba takaya Ami Nia bibi depois hau halai mohonia comprende de tona ita labari ki kuang ne quando hansane ne ita stress ne pasti ita halai moho hau halai moho ba Ami Nia uma momento ne ba emata Ami Nia bibi ne Nia keleng partelos antang hau dehan main ba lori mai antang hau mama hatete antang dia kokos ne alin nebe hau kos de hau ne alin mak hau nia mama ba lori Ami Nia bibi ne mai depois ami curativo ne consegue dia duni depois de Nia hahoris mais ikus mai Ami Nia bibi ne ema lakon de ita comprende dalam rumah ema hanesan iha aldeia ema la comprende malu ema la hatena respeta ema nesesang antang ema nesesang dalam rumah sira hanesan foti bahan ka sira nauk bafang ka ita la comprende mebe situação de ema ka acontece hau hakarak conta história baraki dene laos satu hatete diang katak ema seluk la iha história hau tene katak iha kolega barak make história hanesan uluk hau nia kolega Sira yang momento ne ba ami aldea sepelata aldea ne be hau hela ne naran sepelata pos administrativo Los Palos municipio Lauteng ya tempo Indonesia bolu narang kampung ne ma kita bolu narang aldea ne uluk desa ne ma kita bolu suku ne e depois pos administrativo ne uluk hanaran kecamatan distrito idane ma tempo Indonesia karik bolu narang kabupaten maybe hau conta história idane Tamba Hakarak encoraja kolega Sira ka kari klabari ki kuan Sira balu nebe mak kare video idane kaita bot Sira nebe mak alin ki kuan Sira kawang ki kuan Sira nebe agora dedang turhe SD kelas 1 kaya SMP ka SMA dalam rumah como tem que servisu maka'as sambil ba sekolah dadersan dalam rumah halo servisu ulu kasempatan ba na sekolah fila fali mai mosani sama be ita tengke esforço atu tulun ita ne inang Sira lilu hirak ne bemak ne papa mateon ita tengke esforço atu ajuda ita ne inang Sira tamba ita ne situação moras makidane se ho idane makita hanesan la koyona atu esforço la continua atu estuda la continua atu halo ita ne kena rumah depois ita la continua atu ba sekolah la continua atu estuda antang ita se lakon buat tutu Seita karak manan buat rumah, ita tengki esforço halo sacrifício, atau noni ita mas belatin ita ne mehi.
Labele hanuin dehang katak o ema sira nebe mak ni ina namang kompleto, ema sira nebe mak ni inang aman iha pekerjaan tetap, iha osang, funsionario publiku, deputada ka deputada sira ne oan mak bele susesu lai. Sedet ni nia oan hutu-hutu iha direito atu bele hetan susesu. Ita susesu la presija ita hetan buat hutu-hutu iha mundu ne hanesang família seluk nebe mak exemplo. Iha uma nebe mak furak demais, iha careta barak, iha motor barak, iha osam barak, ita la precisa toy dene. Mas mínimo, itamos esforço para to tempo rumah, itamos iha mudança moris. Kata kita mos bele hetan aihan loron-loron nia. Ita quando viaja bafating rumah kari, minimal ita bele mampu atu sosa motor rumah, ita bele muda ita ne moris ho ita ne ina. Ita bele fasila tu bele sosa sabão, sosa hahan, sosa buat rumah ne bema kita bele. Parte seluk, tambah sama kita tem que esforço. Tambah quando ita esforço makas, nini resultado mak ita se hetan graça no bensa maromak niang. Tambah sedit mak esforço, hone fuang holaran ho botol mak ne benye iha no tau na fating laran metin ha maromak, nya sempre hetan tulun husi maromak. Importante mak ita la putus asa wainhira ita hasoro problema, ita la putus asa wainhira ita hasoro desafio soin. Tambah idene hone experiência. Uluk hau escola iha iralafai nela aus fatin nebe mak basic. Entre ami nebe mak escola hamutuk barak mak para sira na escola kari tambah ho dificuldade oin. Mas be sacrifício mak sai determinante ba ema ida atu bela atingi nia mehi. Sakrifikaan i pasensi nafatin hi inisiativa tu hakat baoin. Tambah dane mak video dane hau halo iha taman berijen niang. Berijene hola parte wales yuken niang. Hau uluk lah hanuing atu fahe hau nia experience sira ne be mak hau iha. Mesikus mai hau hanuing atu fahe hau nia experience sira ne tambah hau hanuing katak dala rumah buat nebe kikuan ita bele fo hanuing. Ba ema selu katak ema sira ne bemak agora bele sosa hahan rasi bele sosa rasi kropa rumah bele sosa netik ropa tahan ida rua banine inan bele mampu sosa mensak fos karon ida sira ne mus uluk hetan dificuldade hanesan ita bot sira tambah ne mak ba maluk sira ne bemak mai husi familia ne bemak exemplo nia papa la iha ona kan ya mama lai haona lilu hirak nebe mak kenia papa mate momento sekikuan ita bot sira tenki iha korazen ita bot sira tenki iha mehi nebe as hanesang ema seluk i esforço nafatin atu duni mehi ne ho maneira hotu alin sira kaoan sira ita labele hanoin pesimista iha itani hanoi ita tenki optimista kata ita mos bele ema seluk bele tama sai tala bele ne prinsipio ida ne bemak tenki kuda metin katak se ema bel hakat baoin tama sa haula bele maroma kriya ita ema ho ida nia dalang maroma kalau ita ema ho konisang ida nia moris la bele putus asa ka lakon vontade moris tande tita bot sira sente katak ami hau ne moris ne miseria tebes ema sira ne bemak agora sucesso ema sira ne bemak agora moris tiak bahau hau agradece moris ne be hau liu hau laos moris tiak hanesang ema seluk mai be hau kontenti tamba loron hau bele hetan hahan deder meu dia kalam belehan i wainhira hau hakarak sosa buat rumah hau bele sosa i hau mosia possibilidade atu bele tulung ema maski ho buat nebe ituan liu idane hau agradece ona tamba buat hotu nebe mak kita hetan ha mundu idane maromak se haraik ba kada familia ho situação nebe diferente nomos ba kada ema ida ho condição nebe diferente tambane ba alin wan sira kaba oan sira nebe mak imilakon imine papai ha momento nebe imi Kiik agora de down dala rumah ita sente diangkata ke mahotu lahare ita dia ke ita ne familia mosema la peduli ita la bele tauk hotu la peduli ita ne familia hotu la peduli ita mai be maromak sempre peduli ita thank you hak besikan ba maromak thank you Harohan Nafatin Maromak no fiar katak maromak si halaik mina grasa no nia bensa wain baita hotu makida nede husi Bridgen Vales Hau hakarak hato hau nia agradecimento beta bot sira hotu ne bemak
Harohan video dan netore mata. Baita bot sila nebe mag-subscribe po na, baita bot sila nebe mag-like, nomos baita bot sila balong, nebe mag-share on ako ni video balong. Obrigada barak, no ito si hasoro malo fali iha tempo to irmay. Kita haluha, like, subscribe, nomos hamoris tabot sila sino, at wainhira hau tahu video phone karik, itabot sila bele aseso. Loron diak baita hau to, ita si hasoro malo fali iha hau ni video to irmay. Ciao!